Menta perlok nawara HP ke kubur rung ke China cha ke thama Iran shitom jingmut utrom tong ni skam katba ke thama Iran u Donald Trump kadang purstet ke jing khunri halor kilenti yat kit umpnyang kawan report ba ke China ba ke Iran kiladon hagami jekren pan ailat iki jahat jongka oil and Qatari LNG liquefied natural gas ba ke nyat lingba ka Hormuz klaim ke jingsha penthut laiteli ki diplomatic resource Kiathu syakalat pathai khubor syapang ke jengkran jong ke China bar ke Iran halor ke security yai lenti kit umpnyang report ba kentu ke China ya ke Iran ban ai ke jingyada ya ki jhat kit umpnyang bat ya ki jhat kit liquefied natural gas jong ke China hakil lenti yai lingba ka Hormuz ke jengkran kawan katba ka thma Amerika Israel Iran kala yai khat nyusngi ka khim duriau jong ke Hormuz kadai ka bakong santam hakabai dei bat ke energy lada don ke jingko hakalik kawan ki jhat la bandu kumba 1/5 ki supply umpnyang bat ke supply LNG liquefied natural gas jong ke perthei ka Iran kala dap krensyai ba onam sya ye jahat Amerika Israel European bat ye kilok jong kini lai teligri bakin yat lingba ka Hormuz ha ka statement jong ke Iran ka klaim kedo ye ke China kamut ba ka pli ye ke jingkhang ba karpang na ka menta jong ke tigari hadin katu ka Nepal pen i ka ship tracking data ye ke jahat patip kerteng ke Iron Maiden baka yai lengba ya ke Hormuz katkum ke jing antat la bandai baka tiga jahat ka dei jong ke China ong ke Times of Israel ke jing shania jong ke China ha ka kim duriau jong ke Hormuz tong ni skap ka China kum ka ri ba yo ya ka karan ba ar ka perthei ha ka beidei berkaspa ka phau ka yo kum ba 90% ya ka umpning jong ka na ka kim duriau jong ke Hormuz kum ka lok bajan jong ke Iran report baka China kam sultanat ya ka jing pakhang lenti ka Iran ha Hormuz ong kilat pathai kubor ka report ko ong baka China ka kenturu ya barok kiliang ban ai ka jingeda hakalinti ya ki jahat ban ai baka Hormuz kan peli ka tolong kubor ko ong ba ka China menta ka thit khandai 4% ya ka Iranian oil export bat khen palat lai 4% ya ka Iranian trade pakhang lenti ya Hormuz hapadeng ka thma US Israel persya ya ka Iran tong ini skap ka dor jong ka crude oil lani ka umpnyang bompat jerbha kakiu palat khasan persen nadu bawan kathma hapreng bakhang ye ki export bawan kathma syair thma ki par umpnyang kumjo ki misail Iran ki bom ye ki target shadu dalonong Cyprus Azerbaijan bat Turki kapendko no ye ke jingedi thiet umpnyang jong ka perthei ki rihe spa ki bachakmat ki maham ba ke jingsa kta ka energy namar kathma kala banwan ke jingki udor ha ka perthei barok kawe ka jhat tangker barung bami lengba ka Hormuz kilapoi ya tengku hadu sauteli haka shitring march tang namar ba klumar bawan kansan kathma kumba lai spateli ki jahat ki umpnyang kila sakut syapo ka kim duriau Hormuz ki shipping executive ki ong tang ki trai jahat kum ka China ba ke Iran ki banut panyat ha ketiga kim duriau kum ha ka ni kapor ka jingkhang lenti ya Hormuz kala penshitom jingmut utrom namar ba ka jingsongdor bat ka jingkiudor jong ka energy kala ban penkiwin ya ka perthei barok kawe ha ka jingpen bana utromuang baka US Navy kan sa escort ki jahat leng baka kim duriau Hormuz wala mi ka jingpen bana na utrom spa ateli ki jahat umpnyang bat ki jahat liquefied natural gas ki yang haju bat umtre banyai ong ka NBC News sya pensa maroi ka Iran hakilok jongka tong ini skap hapdeng gathma ki lok bajan ka Iran kum ka China baka Rusia kim pan mi madan ban ai ka jingkersyan ya ki spa Iran baro artiligiri ka Rusia baka China ki penremjur ya ke jing penyap yau Ayatollah Ali Khamenei supreme leader ke Iran dangsyan haka emergency meeting ke UNSC United Nations Security Council sanga ke China ya ke joint attack ke Iran da ke Amerika ber Israel ka Israel ba Amerika ki snok tilang ban launch ki strike ke Iran haka 4 Februari bat yapu Ali Khamenei ha ke jing penstom kaliang attack ke Iran ya ki lok ke Amerika ha Gulf ha Israel bat ya ke US Navy hajan ka duriau jongka khubli shibun story tala London Network